We go live. Mensang mau ko Rusia, kalangan ng kauno, kaping kalangan kiyang kauno kachin muita to ran chelen mamor. Ran waje wiawi ran kap ni tuang kauno akong kachin kapwi me koros, anso koros. Kapwi komi kapwi ngoy, kelang mesek metoda ap itodar. Kalangan kiyang ko just ngakan more. Good morning, Sister Queenie. Okay, Kapakap Audepen. May naktododa, may nakatskatsta, banjaber. May kaon Jesus kalangan kami kapag marmusaraw kalangan kapag kiyang kami sabon mo limbak. Babolo mo yo Lord makangkatang kabongki charamas ran koros. Ni may sang wajo coach kung makatang kapagata. Pusan kagan kiya sangakan maur sang kaporpana ng Colwood kalangan kiyang kami. John Wehin Koht big koros o Lord nanirapan samba o samarapan porta de tunin de bil korong klipwet muro Lord kau makachin kalangan kapag kiyang komo Lord sabol mo limbakan pulway sang nan room wet o Lord pulway sang nan tiada nan klipwet sang nan awayo God kapag kiyang komo yo Lord kuburang Koht Wehin Koht Babolan Koht Poidan Koht o Lord ang takapasang nan nim koros nan maur koros sabol mo kalangan nan meredua sa koros o Lord makamukadin rong kitia kamu makadin kaping kita daw Lord kamu makadin kosane di sabol mo kosayin din kapaikan sojo kawela lale kalangan kiyang kamu yo Lord sabol mo limpa ko God pengko makadin masani mesang ni imi kamu makadin korong sang ni trabi. Yes, oh God, kabarbar kiyo Koht sabol mo no koros makamukadun release makamukadun katarotongki raramas sangren so ko bago sangren sabol mo masan mesa kolokol mod ran pwukat anso pwukat o Lord kapag kiyang kamo masan mamorkan angkap morta nan atmalial morta nan nganet morta nan inangit ang kakemela soul of man or revive nan nganet o Lord pasangkap more gumor magam kacang katsto kamu yang kacang kat kiyang aramas kalangan kiyang kamu ran wat ho Lord ye ran wat magam kacang kapagada at kapeng mulatak mi mereme koko tawang kamu anso karaso God wag kamu kelep chawarang so jaman warang ap kamu kelep o Lord through Jesus kalangan kiyang kamu yo Lord kisakisen powehdi kisakisen morsojo kisakisen marain magam kacang kat kiyang sabol mo aramas o God sabol mo masan masani korusya mapan lukuriang kamu raban morla kalangan kiyang kamu mor koros meluklukuriang kamu so delibil nan raban sambawa sambian semia kamu kacang koronge kamu kacang kat wasau wegi kamu Koht ngen sarawi sa kabrayang kamu yat kaping at kasabag kalangan ang kamu kaun Jesus mo yat kaun at sang kamor amen 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 amen. All right kalangan kiyang kauno sabol malimbak makabulbuler wasa koros magchayad bil wewe ki mangi tepil so limbagan Koht kinkajun paki kichayal armas anso koros kichayal armas pwung kichayal armas tipan limbagan Koht pangpakpaki kichayal lauk chayal mela okay makarada anso koros chay pertacaan ki kaping pertacaan ki kalangan nan malgagap ki maysak korusya man kiyas ngakan maur ran kap ngayi so niyang mui perta angkit perta ang wasachikan mo ni so juger tepil nibong angkit perta wai klap 12 met so ni tuan perta first thing the kayo magchalana matawa kalangan ang kamakawan Koht okay kalangan on mimi nan tawa sa child nan owa child anso koros pagita ewarong o kupurki asa macheking kapngayi ni mesangan ranwa chiban na ko ban kola nan lesson right the way chebang ka school ki kingdom riyaw the way riyaw kasambal ni ay wigas ka school ki tuwang Kapakap ak child nasa te mangi yawa mo samba kapag samba isa child munjiji is kid child okay ba child ang Kapakap tuwe chayga Kapakap ni bakbak chayga Kapakap ni kukop chayga Kapakap ni warfare
Okay, warfare to it, palian. Okay, Jesus powehdi Satan, o dengan Satan, Satan mimisalitan ang samba, wesay kam sakala, asay gamuin samba. Akchay we mamor salija. So Satan can proto when kadraboy child. Okay, sa chayban, imichay kang Bible study gaboy palilaw na child, mangyala is ka child, mangyala utangan imunjijio tama ka na powehdi may available may kamangayang kamuyongoy Ria tsaka kapakap powerful. Okay? So, chicharan pa ang kasaya, kingdom, apoy mimidyan ang kapakap, planet kapakap part 4. Ani so, chika pang ka school ki, manaman and maran Jesus. Okay? Manaman and maran Jesus. Apan, title ki tsaka kapakap, manaman and maran Jesus. So, kingdom, kaparapar ka may lakan maudial, clip me Krais wiawi kasaya, kingdom, the way. Tama kaun Jesus watong kachayad pon sambawat, ye way. So, way riyaw miya mabuksaraw katete yung kachayad. Way riyaw miya. Ew, Wehin Koht, kingdom of Satan, ayaw kingdom of Christ. Okay, Wehin Koht o Wehin Satan. Pon sambawat may kasaya. So, way riyawa ira uniform. Ira auda para soahngetehiou. Imi bang ko saya. Auda para soahngetehiou. Medwedra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auda isumia. Auda mom. Oy bendadra auda bawe imekis. Sais mau. Auda ba isumia. So auda kayo nan weriawa entire me ira uniform ra soahngetehiou. Ira orasan ke king. Okay? Ya kingen nan weriawa nan Wehin Satan me king. Nan Wehin Koht Christ me king. Okay, me checken in that Christ the king. Okay, Satan me king, Christ me king. Kolose ew isak silu mail ka karongetra scripture ka ibang queen ibang boss more nang Kolose ew isak silu akos ko saya king in weirorod may Satan ime king in weirorod Christ nang Kolose silu ew isak isu Kolose silu ew lele isak isu Christ ime king in Weimarain. So makampanga chen katarobwei the watak tama Christ wiyayang Kitail. Christ yasata. Kitail bilyangi yasata. Atail inong nutuk pilanana yang yasata. Tuwito mekot mepit samba o paranin samba. Aban mesang Kitail ni tuwan makchay pilata. Maurki Wehin Christ. Okay? Mak, limba, tuwaja karakteran Christ. Audepen kauno. Audepen weyo pan sansal ren solangman. Karata chailen udial menya we makana magdun rodrod pan we sansal nan king in Satan magdin maran limbak megot me pit Wehin Koht pan sansal ma Christ ma child king. Okay? Kingdom what king man kakaon. Dominion to it kakaon. Okay, so nan sambawat Pilipilin aramas. Pilipilin komyongoy kin kasaleyang Satan the kauno is mata king. Okay, Satan the kauno is mata king nan domain nan wasan kakaon wet nan samba. So ira weriawa ira korasan ki king karyaw tamira uniform lala realm to it ara territory de taibanda realm to it wasamira kakaonia. Okay, wasamira kakaonia. Nan soni sakpayo silisak Satan kauno pensamba.
Okay? So ni sa payo silisak Satan, ye ikaw na pensamba. Kaun Jesus, ikaw na ba nanlang o samba? Okay? Ikaw na ba nanlang o samba? Magarata magchabang compare. Satan is so limited. Okay? Okay, kichakin da kete karpute Satan boy powerful. Kapre yang powerful. Manaman te kelail te komat. Onga te rail kan mesujan ki Jesus na rail more. Okay? So realm te yawasame king riemen account Satan a realm emimiselita na wawa bon samba nan samba. King Jesus emimina nan lang may kasayayar third heaven o Korean heaven o pato lulin o bon samba. Okay, so do it check. Count Jesus was a mere counter. Esamba o nan lang. Okay, esi pala Satan. Karita kamu yung ngoy so chokonong. Masak Satan, boya wasak chamiyan ang spirit. Jayangi Jesus sitting at the right hand side of the Father. Nanabisus riyaweno. Jayangi count Jesus momod ni bali de kotsti ni bali maunen kotsam. Okay? Karitan sa achaybang Kapakap, chaygak Mia kapakapin authority may ko saya. Mia kapakapin powehdi. May panasa may powehdi soma powehdi token ngayon south soma na niya be ibang Kapakap town iban yay ngoyal silipon samba but in the spirit iya same iyangi Krais momot palimaon and coach sam karatay kapakapoy kakanda I command you ikakanda ikausuk the pulakaway to kapakapin authority. Okay, so kaya kapakapin ang count Jesus my coach malaki itong mo ni po yung pineapple ang sa magapalian Satan the kaupam koaros kapawehdi. So ang kapakapin switch so lar pakpak abo authority. Okay, all right, so Kastilu, good morning Baldwin, may lakan map chokachta ikos ko saya kingdom. Okay, Wehi memia. Nan samba. Kasilu tamira uniform lale te tamira tuwapana lale Wehi rakorosan ki citizen. Okay, citizen. Citizen medweta towe melen. So puksaraw ka tete yang child, pwede child ibugidi tip. Kachay koros ibudi ja citizen and aramas majoror sanggot. No when Satan counter. And sa magchaylip sapal, koros miso menip sapal, ramimi dyan nan faithless, nan deep, o sujaray poson. Okay? Kamuyo nga yan sa magchaylip sapal, at sa citizen, katangkila believers. Okay? Maramihan believers. Isaw lang, masa ng pambayad kinda saw lang. At saw lang apil no kaboy buitar chon kautak. Pwegik child oralap kila saw lang aramas koros magola sarawi. So ibang kasansalita magola sarawi o believers saw lang wag pasang. May gogola just sarawi yaw yap sujib sapal. Isujay ang atiki believers. Yung na ibang believers ni Bobe. Amo, mo isong kami alelete. So, citizen, pag chalang wiyala citizen and Wehin Koht, magchalip sa palki. Okay, chalip sa pal, an picture kas kulumbongo, kas kasayama 5%. Dami alal po iki, amoy ipsapal, imerujungang kamoy potlong nan weyo. Okay, so amoy ipsapal kong potlong nan weyo, o wiyala believers toward the Joe Melel and Wehin Koht. Okay? Nan Wehi Koht kakaon. Ang mga kaunso Joe Sabal, arya faithless, te karyaban deep, aramasin liki, ime citizenen, Wehi rajorot. Kabayo dami ra uniform lale, te dami Wehi riyawa tuwapan na lale, yi law. Okay? Kosonnet.
Kosonet nan Sohn. Okay. Review, rewind. Ibang wata kata scripture po yan nagiska wewe mau. Tami song ko sa yaki citizen no weyo. We rodorot o when believers makamor larkan. Matu not matu. Sohn nan Sohn silu isa kuno. Sohn silu isa kuno. Sohn silu isa kuno lel ria isa keo. Sohn silu isa kuno lel ria isa keo. Ako saya Wehin Koht akatin lalale samba me akat kito ki sabul mayeras. Bue meman meken pusun lai and der salongala ayanan ke maur sojuk. Pokot sojuk engkatin paronetong nin samba sabul mayeras puen kate kata samba puen kamaurala. Okay? Child we kiero mak kate ko bangko to muren met. Ansa wo transong kamaurla. Meman me pusoni sojo bampakate kata. Meman me sojo pusoni ye me bampakate kata. Bagi sojo poson sabol mangko tieras. Ari yet tuan kadedeo. Maraino parador nin samba. Para masak akan bakong rotorot. Laut sang maraino. Bagi arail kin men wia meswed. Bagi meman me kin wia meswed. Kin kailong marain memelel. O sojo kin men paradong nin marain wed. Bagi sojo mauki. Awi wia swed kanan sansalda. Meman makin wiya memelel kumparadong marain. Po marainon kasaleta me wiwiyakan basan ki apay kiyang kot. Okay? So, the citizen doadoahk melel weirotorot tame wiya likam chor megot marotor, megot meswetchor. Okay? Chowa melelen wing Krais eban memorku marain. Songgoros me marain, songgoros makasaleta lingan ng kot, imewo waitki. Pag challenge buyala, chowan melelin, kasayayar ng kapan me. Ong nan wing Satan, niya chali buti pang sampawa, chala automatic. Chala automatically chowe. Citizen rodorot. Citizen in deep. Okay, lidwi deep. Yung mabuksaraw ka saya. So, way maraino. Para doon yung sampa sa ni Count Jesus akot to. Karata, ang sa machay ban, lugay yung nanachay mora, iyan sa machay wiyala solang. Iyan sa machay wiyala believers. So, manchay men pumbigak, kibasang masan riyawa. Solang wat ki, believers wat ki, iralakan maposon. Okay? Railakan mo poson. So poson o chon saraw wak pasang. Pag checkin lamang check kular saraw yar chay poson. So poson mamaur poson nanana kayarta poson nanale wuliakap. Okay, may chon sarawi chong ay so chip sapal chika wuliakap. Panchon sarawi. Isidisinen weirotorot. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Number kalimau tami ratu panalale. Iraparos miya custom. Okay, custom will work it triak. The look I am custom will work it triak. So triak and when Satan chay karong ayer na watawato. May karos me mokitin rotorot. Okay? Kango di perin libra pakachat song koros. Song koros me pitata kawela kemela prapasang win Satan mo. Karakter in Satan mo. Okay? Custom nan lang. Yeyi, kupormak. Isto ka teta nang koson nito. Koson nito, duwedra, kupormak. Continue. So, custom nan lang duwedra righteousness. Okay, righteousness, the pwung palian Satan.
Sehdan kasalatar wirot mokitrot songkan men kawela kamela prapasang aramasaman meban ibsapal tepilatar maban memorki kingdom of God Wehin Koht aban memorki pwung me righteous me ko sayayar na nagaskul naglarkan kauno meban dito pwungo. Okay, karada armas man kin solang la kan wiyak men kamang ko rurong rail kan mes solang po rabangan kasawiyatar waksang rail chapter kailong kinu pagka waksang rail chapter men kamang ko ru kinu pagka waksang rail pungo ko sang nan lang waglan moro ko sang nan lang imagarada yung garaje ke chalen te ka chapanki. Okay, te ka chapanki persecution pagkilala na mo poita kilala ko trawi wiya me ko trawa miya paliapa ngen sauch pan men ki yukati ngen sauch pan tatongki yang penene pengkaun Jesus masani. Okay, sama Roman esojakan welcome esojakan tuaja masamas nan pen penene karena kampan mangi niyang plata Wehin Koht righteousness more pungop kaunapan Audepen komila arisijen kangkilang palilaw dinam koledi o morki na wang kauno kasanting kauno kapayang kotrong kami kauno ban irong wana mulalapot kauno ban tatongking kami o wata korusya makokorurking kami. Okay, korusya mawawira tapor purapan plan kami yukalalale kapakapakan panalayang secha na pan kare yang Israel me ban poplale. Okay, koros me kailong genug anso me kauno pan seraral more raban appreciate raban kalangan nong karena fokus irong ang kami cama kamir nan Wehin nan lang nan kingdom nan Wehin nan lang tijan cai mimi pel sambawa cai kak memorken nan lang pokita kaun Jesus rule nan lang rule nan sampa nan armasamor. Okay, so pura talang may kisa skip to ye law number 5 tamira uniform lale de tamira tuwapan lale ra korasan ko sonnet nan when Satan ako sonnet kan me bit lies me ko me likam ya likaman me korusya me likin buk sarawi ata likam okay kasandi na ramas matamataw na ramas wiyapan na ramas. Okay, so tama melel ye gospel ye buk sarawi Jesus vein masani ngoy me melel ngoy me more I'm the truth, I'm the way, I'm the life. Ngoy me more ngoy me melel. Okay, ngoy me al. So nan Wehin Koht the nan Wehin kingdom of Christ buk sarawi magchaiban masani magchaiba kongi chaiban kapayata magchaiba kong Christ chaiban kapayata buk sarawi karena pagchailan memornan Wehin Koht Chalanana kapayata puksaraw. Puksaraw me blueprint. Mawia gando, de mawia kaskul, de mawia map, and more naramas. Okay, likin puksaraw megarusya ada lies. Okay, ada sutra melel. Puksaraw gelep me melel. Okay, so pamphlet repeat. Wiawi rakorosan ki king. Rakorosan ke realm, rakorosan ke citizen, rakorosan ke law, tekosonet, rakorosan ke custom, iko sayayar custom. Okay, custom tu triak. Yara triakan aman evil, aman rotorad, aye weyo righteous. Okay, righteous. So kasampalin kichailen, may bang ko saya winan lang ngoy sa lang man pang wait ki kosonet, ya kosonetan ye ipuk sarawi. Okay, ibang pilada memor liken buk sarawi, at ki memor ki likam, memor ki megot me likam, makasantin naramas megot makasantin Satan. Okay, so okay bak Atail tiangkan, matang liken buk sarawi, tiakin naramas mo. Okay, Atail tiangkan, macel we riawa, ira uniform, miyak arakasta. Miara Jacque, miara wiapa, ari Jacque and kaitak Jacque law to it a tama para, tama kitikitim,
Okay, so Wehin Koht tama para Wehin Koht te Audepen yei gospel yei buk sarawi. Lekin buk sarawi me koaros me bit Satan o tama stromelen. Go no win song kingdom of darkness or kingdom of light. The way way marain ira tuwa panalale ira korasan ke power. Gira korasan ke power. And Satan powerful. O nga ramas mesuja Krais mamorlale. Okay? Nan episos waisak tuwaw lel riesa keok may nakwatak mur. Ako saya Satan emi panangin nan lang tuwa nan wawa o nan sampa. So iwasaw me a power lelia nan wawa pun sampa. Ma Satan akin damo awaya dan ke power de manaman awin Krais dan ke victory. Okay, powehdi. So manaman o powehdi wak pasang. Meled me rakorasan ki power up Satan atugituk tawlun. Karada strokonong. Makamu saulang akam lom kam sto mangi. Okay, makam saulang kam lom masapek strokosan rengkot. Okay, at iko sampalan challenge mangi me niyan so miyale the Krais uyayang ya victorious de victory work poi that the powehdi victorious what kiponang so Krais peki mau no kanawa kiyang kami kiyang ya kanawa kiyang kami powehdi o kiyang kami kiyang ya. Okay, Krais peki mau no niya katstepun sambawat katstong ka welaw dengan tepil katstong ke mela kelalen deep nanutugan aramas. Okay, kareda anso aramas man melelen lukur yang Krais soy kinsene kan power and court tiata powasang ni baptizing en sarawe baptizing pil ka duwe dite pamkan por kita mor kap chai sujuka kosaya drama ai meluet kom luet po kom blata luet. Okay, just chuka ki di tolul manaman court meman luet insene ascho watawat ascho kapakap ascho wawedki tame konong wawedki masanang coach mamor kareta makchaiken watak akchal dajak kiyang wiwialale wachai ban kairtanan morum powehdi me wiyayang Kitail. Okay, melen me Satan anake power apyawasa Satan rulia nan wawa open sampa. Okay, Jesus the Wehin Koht kingdom of God powehdi po Krais pola pon lupo kisang Satan power katstata pon samba ndayang warangko manaman koros nan lang o samba mire. Okay, so dama Krais wiya powehdi ime ko saya yang kapan ay sama Krais mimir lala child chay bang Kapakap mekot me pit mekot me atang Kitail tuwa sang coronavirus ape chay ban hambola osep chay ban nakchikikla mongot pagmang kitipa child pon. Pwede sa magchay bang pagmako sobe sang tipa chay kan chay bang Kapakap kau na bang korong. Ansa magchay corner magchay makalakal pagchay repent chay pagmangir tipa chay kan chay banut Kapakap in power. Okay, chay banut Kapakap ni kaus ngan saut ngan kemela ngan kawela ngan coronavirus ni marangkaun Jesus mela. Okay, so chay ban Kapakap in powehdi po ime is kichay rengkot. Alright, pang watakatanan Episos riau eulel isuh. Episos riau eulel isuh mas sojo maurmail ni balik ngen. Pwede amail sapengkan o dipamail kan. Niyan sawo kumail kin wawedki al sweten sambawat. Kumail kin bagyang kaun manaman en nanwawa. Yei ngen makin kamakamakit o kakaon railakan makin Wehin Koht. Mentawa? Kasi yayar memang kin Wehin Koht arya Satan wiya kakaon.
Kitail koaros pil yang tuweta Israel maso nan Atail maur ni Atail kun wawetki inangan palwar Atail kan o kin kapayatatra mekot me palwar Atail tepen Atail lamalampan kin insenki kareta Kitail pil utan yang ton sampa koaros mipan angyangan kot sapulmang kot kalangan menen laud o sapulmang limpak menen taila melel rehtail karetan ya tail mekilar tipa tail kan ekatin kapureyang kitailen yang Krais yasata imet kalangan en kot kumail morkilar buegi ya tail min yang Krais Sises kot katin kamor kitailar pokitailen yang Jesus kakaon nan lang hey katin wuya met buen katin kadede yang di koros meban koto wan sapul makalangan lapalap ni limbak me katin kasaleyang Kitail sangren Krais Sises antawa emasani mek chelyang Krais kakaon chelyang Krais kakaon gake Atail count sang nan lang kodi nan wawa kodi pun sambawat karena yermen kiyang makitin chepel excuse in poita yermen kiyang Atail sawewe kang kapupon ki kauno okay po kauno sa wong Kitail kauno pa kong Kitail saraw ka dede yang Kitail limbakang ko chay miminanti ba bola okay chay miminanti ba bola so mo kasala yang Kitail makauno so chay munchiti yang chay Ebago pagi Kitail pon Kitail tibang. Alright, last in dami ratu penalala ye destiny. De yumui. Yumui. Okay, sebang wata kata maturi sak limau. Maturi sak limau silisak yolel silisak payo. Ya yumun wer yawat. Okay, so Soahng isuh me saya iban taipiata o post na ne Kitail gruppen wengak sanamau Chailen wewe ki pilata Wehin Koht po we poita yo ma kaite ora manen poita a poita miria poita wiawi okay chailen ana memor lale so maturi sak limau silisa keo nena ramas hanso koras mo puksaro masani nena ramas ama masani Jesus okay po gi kasto wiya ramasala nena ramas lau pang kasto tuan Nahnmwarki man yang agi sapul matron langkang korusya eban kat nan sapul mamalen kateklingan o ton sampa korusya pampakon panamawa apan kat nerapasang rail kan ni puin riau okay dueta mamigos ko saya we riawa dueta stilapan sip man akan katora pasang nasip kan sang coach kan epan kila ramas pungkan ni palemauni ametekan ni palemaingi Nahnmwarki yo ampan bangokong men ni palemauni masani samayo kupuramawi kumail kaito chowela weyo me onopatang kumailer sang ni chapin kawa okay because saya me we riawa panim sakla miara destiny mia wasaira panim saklaya rajukituk paisa kewo apan bil masani yang meni palmaingo kumail ko wisangya kumail me rialarkan pan kot ko wang nan kisniya isautuk me ono patang tepil o yangokan okay kisniya yo pil sautuk so morin nan lang sautuk kisniya yo sautuk ikaw na bang tepil kahit ang chayla ramas. Rajukituk paisa kuno ari rail pukat apan kulang nan lokolok sautuk pwungkan pang kulang nan maur sautuk. Okay? Mapungkan pang kulang nan maur sautuk. Koros me pilata Wehin Satan, kingdom of Satan, memor ki maurin. Weirorot pang sampawat ban kola. Nang kisiniyay. Okay? Kahit child song-songang kamas sa karamas, imakaw no masaniyar. Imenching tong child repo, child ang kachin wewe ki.
riawat panim sakla mia ara testini eu ko no patang railakan me miniminiang Krais baik limpa koang ye wango mela get ko chaiban mela ko chaiban pebuktala chaiban memorseli Jacque ono katsto ge ko chaiban mela ka ono memangi imemangi sama bang katsto imemangi sama bang kat kisang kecai karena ya chai bukan ono pilata memorku way kingdom way okay istimewa yang kaskuling kingdom po Kris kan galarmo tama pas ko saya chai memor po sampawat memorku Wehin Koht wasame ikos ko saya doje kalaski lan scripture eu klip kan post miana pastor manna pujak pilmela na chapo mela sambari sak lemawan so miya inom popo so doja eminana perene samba tarpon apo so mga tanan chenborio imela so mo apa chanchanga ko lai mo ni tintirai ala pa ya kapakap chapo mela asa miralel mo ni chok-chokan ko saya chapo mela so Jacque abut prodo muri ko saya testimony do Jacque de tame wian sa mga ngene wasik sango ako saya me ansa mga ngene wasik sango do Jacque wala nanela so mararatu e chokala mir nanel isme attack nanel irailakan me do yi e cycle was am sehdan mimi yo wi chera ramasa porong connection available kuburma Megat wiak sehdan ya kam kamakit ne telepon. Okay, so tama wiawi word lang kauno niyan sa me Israel demon gan attack sa liwasaw. Word lang kauno pwukatasang nanhel lang ka wala nan lang. So experience koaros nanhel nan lang. And so melel nan lang kauno yayang manokela ay nang popo da baba no akaperenin sampapon. So dami wiya kilang jor dengan nalang o amen kapag nga kauno puksaro masani me wang kauno apan nalang apan nenen lingalingo kaperano kansanawa so je megot ni sampa so je song kansanawa o kaperen yu pun sampa de lingan magicay ka de rew kon mimuwasaw. So mo chako testify manokela me koras me pit sampa. Okay armas making kalokon rekentay char po baba Prosai kaleta Krais yang regular nanel, okay? Hai me ban wiawi. Koaros me ban pilata wong kauno ban kamano ke sang rail aray penene kan memi misali samba lusang. Kada me nang courage chai ngoy pil kilangatari kapreyan nanay testimony in rancho ko. Yaletar Krais amo imburim par yawabe bil taulat tamunla kaiten tamunla slakla so kautila nanay melelong kauno nanay timing kapakap nanay doadoahngki okay kising kawai tip anan ngene yakin saroki may Wehin Koht po kingen saraw mirmo kingen saraw me so sa pachelan sa machay kung yata tip so iko saya ya right testimony abtami ko saya MLL tama buksaraw ko saya Pues yo me live ya mo panji nam se uya kapakap inta main coach kasaleya ya mai melak la coach pangolaya nan lang rojita ikilang dami watakata okay judgment seat taramasakan line tawong katek arian so melel ngoyo trolango stronda okay Jacque ya tamo mimema apo ijiak ti kokok ke tra troi sarata adoche ngom kilar po ida yaleta Krais chon lang tama po pan data ya ban mo nan pukan okay, ay ma. Pues, ko isarada iklando indame. Naur karasama, pues lipar. Uya sangang koso kan puel makupana. Ari kapala chapo nan rojo ya masaya pakyala changa rong nanel. Okay? Karada tama puksaraw koso ya MLL taulul mango. Panudir wasat. Oh. So juga cipanggo saya manaman Nahnmwarki Jesus. Okay? Pan kapakap. Pakiteo sama kom kacung cai kapakap. Oh iyai encouragement de iyai mengkawait de menutut cai lem pilata
Wehin Koht. So jam me got you lingan transition. Jailan jai chuka bomba jai putila jai kertala jai lan lar jai pilata Wehin Koht. Pilata Krais, pilata mamor kupoita. Powehdi kabaran pebol makomaleta Krais kai dek kabal bonchang. Kabal ko bimisili a kamsoto kele pebol me kauno banki yang komui sambaso toka kiwi. So jo monika painda morlingan mor kap makauno ban ki yang komu yongoy answer what kai dek chachakos ko sayanan lang answer what niya chay mamor pon samba karata masanong coach mamor magchay Bible study lar sampung wapis chuka klangwa manchela nana prong repent manchela nana prong ipsapal kwegia mamor may ban wadak chay kapayata utan pan rong ala okay iwok lar masana mamor masana chay ko saya yang angkat school kan itu wecha amma kan palang pesan supasang wasakan magagalwak wasakan merot-rot acay pukos submit o surrender ko to wato acay more pungki yang tama kachin masani pilata more ki kingdom Wehin Koht nan sampawat o main kaun Jesus kalanganan kami kapag marami saraw kalangan kaping yang kami sabul mo masan makabulibuler Ipelian daw ikaw dengan tepil koaros me bangkin wiawi bueng prapasang ikaw so way so jam pungo manaman and doadoahk isilo cover everyone oh God marong nile aray maliel ang kak right aray mongyong ang kak wong komo uta wong komo anahne komo kit koaros and asa makom gatin powehdi sa sutra songan bay komo powehdi mawanet at pugo kaunta o apapali tama kom kat kiyang git kalangan kiyang kamalor kisakisan poston makom gatin releaser nan wawa anso kiset niat paki kom gatin masani masa sudran ki sen paki paki poston okot ipaki poston an kak kairta nanat mauran kak iputi an kak marato nanat mongyong an kak kaulia kapuyat maliel niat kan wata maliel kanan wulia kap poweran masanan court and wulia kapuyat maliel at triangkan mesebilan la triakan aramas triakan we at Wehin Koht masota menampuk saraw kay at triak tama kom gatin masani tama ko sang remi tama ko promi sa kaproyang komiyat mor kaproyang komiyat kaping on kom kaun Jesus moyat kaunat sang komor amen amen so cheban itidier met cha cheban pileu chubana sojukwet klok walun ni soju kalangan